inkombo timinete ntsena kuphela ya 12 mingisela umkanalo FM nakuhlanganisa kona ngengisela station leshurukona Gauteng impumalanga Northwest Limpopo kuma ke audio streaming yamkanalo fm.co.za nikhalanga pet matebola engwana rismato jimo xithangoma xingertano xicecana makunela wa ndandazi misiro mena kuramba kona ngengisela station leshurukona eka nhlekano sikrano mhlale swako ifamba swin'we ekutiselana kona ko wa Afrika Wa Vulavula mingisero me swivutiso swimbirhi leswi ku vutisa so ilava ku twa ngongulo wa we eka so xa kusungula etimhaka ta ku ntsero wa mahlweni ka swibumabumela kahle swa ku ntsero wa mahlweni ka nhlawulo wa mfumo ya miganga xa vumbirhi etimhaka ta ku tlhaveriwa ka vabohiwa na vatirhi va le khotsweni matitwelo ya we wa eka mhaka yeleyo kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe tirhisa mathevela gp@sabc.co.za hi ndlela yoyeleyo a hi yeneni ka mbulavuleri wa bandla ra Congress of the People ku nga COP hi twa ku endzhaku loko xandla xa muahlurinkulu va tise timhaka ta swibumabumelo swa ku va ku hundzeriwa mahlweni nhlawulo va titwisa ku yini bona a hi amukeleni tatana Danis Bloem. Mr. Bloem, good afternoon and welcome to Mganalo on FM. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to the listeners. Thank you very much for inviting us. We really appreciate it, Mr. Bloem. Let's start from the beginning, if we may. What is your position with regard to the recommendations from the former Deputy Chief Justice on the postponement of the local government elections? Patrick, we have said that we respect and accept the report of the retired Chief Justice Dikgang Moseneke. And the reason why we accept it and respect it is because it is based on expert and scientist recommendation and views. It is not just political sentiment, but it is experts and scientific views that was expressed there, and the report is based on that. But then initially you are also quoted as saying some municipalities have since collapsed. They would do with an overhaul or a change in personnel as and when elections are held. What is your take now? I understand that position might still be standing. Aren't you concerned about that though? Patrick, we were the first to oppose, to come public and say we will oppose any postponement of the local government election. But we are human beings. We can see that the reality of COVID-19 that is killing many people in our country. We have said that because we were opposed because most of the municipalities have collapsed in the country. People are drinking water with animals. There's incompetent councillors in some of these municipalities. Corruption is rife in these municipalities. The Auditor General, each and every year, is tabling very bleak reports on the municipality. Now, that's why we have said we cannot live with these municipalities forever. But now, things are really bad in our country with this COVID-19. You know, Patrick, it is very sad that we must say that we were also victims of this coronavirus. We have lost our General Secretary, Papi Khanare, through this coronavirus. It's very sad, and we are saying, may his soul rest in peace. That's why we are saying that we are human beings. We can see that this coronavirus is real and it's dangerous.
But if we were to make to get something very clear here, is that these are just recommendations. The IEC might decide otherwise. In an event that the IEC decide to go ahead with the elections, will you still be happy about that? No, we will review and we will check, Eric. Patrick. We are not robots just to agree and just go with the wind. But if scientists and experts are saying that this thing is dangerous, we must listen to them. We can't jump into a lake where we know we are going to drown in that lake. We must be very careful. We must sit and think and discuss as a nation what is in the best interest of the people of this country and not in the interest of us as a political party, but what is in the best interest of the people of this country. But what will happen in an event that we are in this situation forever or for a very long time? Because some people are even saying that maybe political parties should look or venture into innovative way of interacting with their potential voters and or their supporters. You know, we have said we will propose that we must have an interim a council where all political parties must be represented in the event that there is no local government election. We cannot have these councils still running our towns and cities because they are failed. Now, that's our proposal. We will say that we must have interim local government council up until the day when we are having local, when the situation is right and we can go to election. Then we go for elections. But up until then, we must have this interim local government structure. We cannot leave these councillors to continue stealing money, damaging our places. Almost all the towns are in crisis. Almost all towns. I'm sure where you are staying, you know what I am talking about. That's why we are saying let's have interim after the 22nd. If everybody agrees with that recommendation of Judge Moseneke, then after that, if things are still bad, we will go and say that let's have an interim. Let's have interim councils all over the country. I see. Talking about political parties, where is your president? I have not seen him of late. Well, Ntatele Kota has struggled for many years, and he is grooming people to take over where he has left. Because, you see, Ntatele Kota was twice on Robben Island, twice on Robben Island. He has struggled for this, and I can tell you, the thing that is happening is really hurting him very badly, very badly, because many people have laid down their lives for this freedom. Now, these people that is governing our country now is messing up. Ntatele Kota is there, Ntate. Let me answer you. Ntatele Kota is there. I'm working closely with him. I am the spokesperson for the Congress of the People. I see. Now, everything that I am saying, Ntatele Kota is saying that all those things
that I am saying. Okay. Mr. Bloem, thank you very much for your time. We really appreciate it. You are always welcome, Tate, and good luck to your radio station. Keep on with the good work. Thank you very much. So swimming from Ganalon FM, bala bulana bona tatana Danis Bloem, babla Congress of the People. All right. Kuya leswi xiviko xi nga xaxametiwa ko ba yimana xo ba xi amukela tani Congress of the People xa ku kumbixani ko bumabumeriwa leswaku nhlawulo wa mfumo muganga wu hundziseriwa emahlweni kambe ke leswi va swi langutaka ku ya emahlweni i timhaka leti ya ta ku loko va langute xiyimo sweswiwani va languta ku loko swo tshama xitetani xiyimo va ta endlisa ku yini va nge loko xo tshama xitetani xiyimo va ta boheka ku va na leswi va nge i cancel kumbe i cancel leyi vufambisi bya masipala lebyi byi nga ta va byi ri koho bya xinkarhani hi ndlela yoleyo a hi yeneni ka va ActionSA hi amukela tatana Herman Mashaba hi twa ku vo va ri yini loko xiyimo xitetani kambe hi ta bula na vona ndaka leswi swi tikomba ku ri na xiphiqonyana laha hi la ku ya ka tatana Herman Mashaba hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini ka xiyimo lexi xi nga kona. Tatana Mashaba, good afternoon and welcome to Mgana London FM. Good afternoon and good afternoon to the listeners. I understand you also have a position with regard to what the former Deputy Chief Justice has to say with regard to the recommendations about the local government election. What is your position? Well, our position as ActionSA has always been that clear and open, transparent from the beginning that, we've got to really be very careful as a country not to really violate our constitution. We accept the findings of Chief Justice Moseneke. However, obviously, these are issues we've raised in the past that this process was to a large extent driven by political parties with their own narrow interest because they are too scared to face the electorate this time around. And secondly, with the IEC also failing to provide leadership to act independently as a Chapter 9 institution to ensure that elections do happen and they do happen free and fair. So, judging from what you've just said now, you're not happy with the postponement? It's not a question of really being happy. It's a question of raising concerns that we should not create an environment where we violate our constitution. Because if you look at what the South African government has done, the ANC in particular, where they failed, like other countries in the world, to come out with a massive vaccination of South Africans. As you are aware, most of the countries in the world are opening up to their residents because of their massive vaccination programs. Whereas in our particular case, the minister who was given the responsibility to lead this program was involved in corruption. So what a disgrace to us as a society. Our hospitals, our health care facilities are worse than before the COVID-19. And on the other hand, you've got IEC that's supposed to have obviously taken measures to ensure that they communicate their plans in advance, not to allow political parties that have got a vested interest to approach to face the electorate to request for the postponement. However, we are comfortable. There's postponement. Obviously, the IE system is to approve it. We look forward to it because it allows us as a new political party to give us enough time to actually attract and expose this dysfunctional state of municipalities throughout the country. So in an event that they go ahead with the recommendations, you will still be supporting whatever that. But then what do you say about those people who are saying, like Congress of the People, for example, suggesting that we need an interim council? We cannot keep the current councillors who are there because they are proving to have failed, according to COPE. Well, I find this very interesting but then who's going to be responsible for electing those people? Because you can imagine from November up to February next year when we're going to have illegitimate the people running government because they will not have the mandate of South Africans. But at the end of the day, let's see what the IEC is going to do. Whatever outcome that they will come out with, we will respect it.
But I think it's important for us to let South Africans know that, please, we must never allow political parties who are scared to face the electorate, because the electorate right now is really tired of abuse of 27 years. Now they are prepared to punish those current political parties. Now that's why they are really scared to really face the elections. However, whatever postponement that they can come out with, ultimately we'll have elections. And this is going to be the opportunity for us to even expose further why these people are too scared to face them as the electorate. Because majority of the municipalities, as you are aware, they are totally dysfunctional. Mm-hmm. What could have been done differently, though? Because some other countries were able to hold elections, and amid the very same pandemic that we are struggling with, and it was even before we could have vaccines as other countries are having. What is it that could have been done differently, either by IEC or the government? Firstly, the government should have ensured that you don't put corrupt people in charge of such the serious project of saving the lives of South Africans. Unlike in our case, what happened? Where's the Minister of Health who was responsible for this, sitting at home with 2.8 million rands of salary, whereas our people are suffering, affected by this pandemic, unemployment. And as far as the IEC is concerned, the IEC should have ensured that put pressure on government to make sure that vaccination programs do happen and happen on time, or inform society that they must act independent of political pressure, which was obviously mounted against the IEC to postpone these elections. Yeah, Mashaba, I can say this, and thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you so much. Ingong. So from Canal FM tatana Herman Mashaba. Hi bulana bona bakhabalang tekat maka ta ka bangatsaksi utani ActionSA etimaka ta kusimekiwa kumbe ku swiringanyeto swa ku nhlawulo wa mfumo wa muganga wu nga hundziseriwa amahlweni ka siku leriya ri nga se tivisiwako. N'wemeri yini kumbexani hi nga tsakela ku twa wun'we kumbe vambirhi vayingiseri va angula hi nga se bula na holobye Ronald Lamola hi le ka 015-297-1855 hi mani ri teka riqingho rero ndaka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula Ntiyiso mixero mkara lona FM hila hi nga ko hi lava ku twa ku we n'wangulo wa wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka hi tona nhlekani wa siku ra namuntlha i makumembirhi nhongo timinete ku bele awara ya 12 ani kumbexani hi nga kuma mixero wun'we la hi nga siya ka nhlokomhaka ta mahungu hi twa ku ye u angula ku yini ka mhaka leyi hi bulaka hi yoho eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe swi tikomba ongeti swi nga va swi ta hetelela swi komba ku fanele ku yisiwa ku yini a mahlweni swi tikomba swi ka swi tika ku va hi mi kuma kambe un'wana miyingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene hi mi amukeleli inhlekani mahashi njhani hi pfukile minjhani bot wa mina a hi pfukile i xikalavito ne la kanjhaka a hi bot ya khalanga mina timhaka ta ku yimisiwa ka ku vhota hi October a ni yimi naswona ngopfu xikongomelo xa ku va ni nga yimi ngopfu naswona timhaka ta ku ri mfumo lowuwani sweswiwani a va kha mata mahuma masiku hinkwawo ku komba ku se va campaign-ela timhaka ta ku hi ta kota ku va vhota sweswi ku nga va nge va ta yisa nhlawulo mahlweni swi vula ku ma ta pfariwa hi ta ma kuma ku halako vo December na yini and i mhaka leyo ka yi nga tshamangiki kahle and xo xa koho loko hi ta ka timhaka ta vaccine why va famba va vaccina vakhegula na vakhalabye va fanele va vaccina va ri a clinic kumbe a health center why va nga ti va ta va vaccinate la maka ya vona because loko fika nkarhi wa tivhoti va famba va votisa lomu maka ya vona that's the problem leyi nga na yona wo tirhangelaka se a va IEC a va si teka xiboho xa ku ta hundziseriwa mahlweni a mi ta tsundzuxa yini loko a mo va na marito ya ku byela va IEC mani ta va ku yiwi mahlweni because loko vo ka va nga yi mahlweni swi ta vula ku ha nwi mati because mati ma tirhisiwa campaign na ti-election that's the thing mati va vanhu va la kaya va simple ngopfu va ta ku va nyika mati just a basic thing mati mara mati sweswi ma huma masiku hinkwawo sweswi mara loko se ku fanele ku votiwa loko se ku heli ku votiwa swipompani swi ta oma switarata leswi a swi khurheriwi leswi masipala greater va ri
then the district yi na forward grader leti ti coveraku Makhado municipality na vo college Chavani khale ka matiko switarata leswi tshama swi khureriwile swilo leswi tiye ku degrader leti loko nga loviwangi xitarata xexo mi ta tshama 20 years ku nga tangu ka khureriwa xitarata i yini sweswo yeah no ka ni nga swi tivi kwalano hi ku loko hi vulavula na masipala minkarhi ya ku tala va tshembisa ku vukorhokeri byebyo byi koho ntsena loko mo hlangana na mukhanselara wa n'we bya ta nkarhi wun'wana na wun'wana a mi tivi ku swi fika swi hambana kwihi ku swi tivuka vukorhokeri byebyo byi tata loko ku ri na nkosi loko ku ri na nkosi yes va khurhela ku va ta muzentisi mara loko va nga lovi for the next 20 years xitarata xexi a xi nge khurheriwi why ni mi twile potome ni mi twile khenseli swinene nkarhi wa n'wena na khensa swinene tlhelo rero rin'wana ri nga ta yeneni le ka makamoni Sandra Ntula hi byela ku mahungu ya misava ya tshamiseke kuyini kusuka kwalano hi vuya na holobye Ronald Lamola maka nhleka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula Ente mingisira umkarala on NFM hi kwala hi le ka 015-297-1855 tirhisana machavela dp@sabc.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle ayo ku tumingisira me ko nga yingisela ko ku n'wangulo wo ri yini va ndawulo ya timhaka ta makhotso ya Afrika-Dzonga va teka xiboho xa ku va simeka pfhumba leri ri ya ku ri tiyisisa ku vona leswaku vatirhi va ndawulo leyi va hetelela va sawutisiwa hambi ku ri va bohiwa hi ndlela leyi mani hi twa ku ntirho lowu wu famba njhani wu languteriwe ku va wu hela rini nako i ncini xi nga va fikisa ka swiboho swa muxaka loyi amukela holobye Ronald Lamola holobye nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani muhaxi ni vayingiseri va Munghana Lonene FM tolo ku mi simeke ximfumo tanihi ndawulo pfhumba leri ra ku sawutisa ka ndawulo ya n'we mi nga hi byela ku ri angarhela va mani pfhumba leri angarhela vatirhela mfumo va department ya correctional services ni vabohiwa lava nga koho ka makhotso ya hinkwawo endhawini ya Afrika-Dzonga ri ta hi pfuna ku va ri papalata xiyimo xa corona eka tindhawu ta hinkwato la Afrika-Dzonga la ka vabohiwa ma languta malembe hinkwavo vabohiwa va qualify ku va va nga register ni ku ve ni va participate ka process leyi hikuva u ta swi tsundzuka muhaxi ku tindhawu ta le makhotsweni i tindhawu leti ti nga congested or leti nga overcrowded ene sweswo swi endla ku vuvabyi lebyi or ntungu lowu wa corona u famba hi xipidi so swi endla ku vabohiwa va fanele ku va prioritiziwa ni lava va tirhaka emakhotsweni hikuva va interacta ni society loko va chayisa va hlangana va ya kaya va tlhela va hlangana ni van'wana eka tindhawu tin'wana leti va fambelaka tona so sweswo swi nga endla ku vuvabyi byi tala so that's why swi ri ni nkoka ku va emakhotsweni ku vaccinatiwa u ta tsundzuka loko ku ta va ku humelele vuvabyi lebyi endhawini ya East London hi yo hi nga endla ku East London hinkwayo yi va ndhawu leyi se a yi ri a hotspot because of the spread ya vuvabyi lebyi ekhotsweni ra East London so swi ni nkoka ku va vabohiwa va vaccinatiwa ni lava tirhaka la ku va swi tlhela swi kota ku sivela vuvabyi lebyi ka community miri yini ka lava va nge ongeti a swo fanele swi helela ka vatirhi ntsena ku tlula ku va swi yanele ka vabohiwa ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku tintangha ta vona lava va nga ri ku na nandzu va nge le ku jikajikeni laha handle va ta va vona va nga wu kumangi nkateko wa ku sawutisiwa va ta tshama va ha ri ka nxungeto wa ku hlaseriwa hi xitsongwatsongwana xa COVID valavo hi nga va byela ku swi ni nkoka ku vabohiwa hinkwavo va vaccinatiwa hikuva tanihileswi swa ndzi hlamuserile vabohiwa va huma va ya eti-court va huma va ya eswibedhlele va interacta ni vatirhi va le ka correctional service leswi swi vulaka ku loko ko tshuka ku va ni outbreak eka makhotso ya hina outbreak leyi yi tlhela yi wela eka community or ka society tanihileswi ni nga vula ku ndhawu ya East London leswi nga endla ku yi va hotspot eka nkarhi wa ku sungula last year around vo May or June a ku ri mhaka ya ku ve ni ntungu wa corona wu fikile ekhotsweni ra East London
so lava va nga le handle na vo va ta yi kuma chance ya vo loko minister wa health a va pfulela hinkwavo kambe loko languta population ya muhashi ka population ya 40 million vabohiwa hinkwavo Afrika-Dzonga va le ka plus minus 150,000 loko hi cheka in terms of percentages even less than 1% ka percentage hinkwayo ya population ya tiko is almost 34%, less than 1%, 0.034. Yes. So it's less than 1%. It does not have any huge dent eka vaccination ya vanhu lava va nga ka society because hi vulavula hi mamiliyoni ya vanhu. Xin'wana swivutiso lexi nga tala ku va ko holobye i timhaka ta ku n'wina tanihi ndzawulo yi mi tshikelele ku fika kwihi COVID-19? A yi tshikelelile muhashi kambe hi kotile ku pfuneka loko hi kota ku release van'wana va bohiwa eka lembe ra ku hundza loko president a hi nyika chance ya ku van'wana va release va ya ka community correction ku va hetisa xigobo xa vo va ri le handle. Sweswo swi endle ku hi kota ku manager, that's why ni ka nkarhi wa sweswi nambara leyi nga active is about 130 ka vabohiwa ni ti-official, so se yeshile kambe hi tshama hi le ku monitoring hikuva from time to time ya fluctuate kambe ka nkarhi wa sweswi ya ha managekile kusukela eka lembe loko COVID yi fika. Sweswiwani hi ve na ntungu ka mavhiki mambirhi ya lama nga hundza ya timhaka ta ku va na vanhu vo tala lava va khomiwaka, swi mi khumba njhani n'we tanihi ndzawulo? Swa hi khumba swinene muhashi hikuva sweswi se hi na more than 2,500 lava nga khomiwa ene vo tala va le ka xifundza xa Gauteng ni xifundza xa KwaZulu-Natal. So swi vula ku hi fanele ku hi make sure ku before va interacta ni lavan'wana va fanele va isolatiwa va tlhela va chekiwa ku a va na tona ti-symptoms ta ntungu wa corona hikuva loko vo interacta ni lavan'wana loko va fika swi nga endla ku va ni spread eka lokukulu eka makhondzo eka majele ya la Afrika-Dzonga. So that's why hi fanele hi managiwa kahle ene swa hi khumba swinene hikuva already a hi ri na overcrowding, so you can imagine loko u ri na overcrowding ku tlhela ku edeka nambara yin'wana ya le henhla swi eda ka strain lexi already a hi ri na xona. A hi hetseleni loko mi vulavula na vateki va mahungu loko mi ri le a escort mi tshembise timhaka ta ku nga ri khale mi tatisa xiviko xa rihanyo ra khale ka president ku ta kota ku vona ku mi yisa ku yini mahlweni, mi fika kwihi? Swa tanihileswi hi vulile ku u ta va a ri le ka isolation swa ha ri le ka process muhashi wa ha ri koho wa ha tshame kahle endhawini ya yena ende a continue ku va a comply ni tipolicy ni minawu ya department. A hi hetseleni mi ri yini ka rixaka hi swihi leswi mi nge hamfambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu loko kha hi languta timhaka ta madzolonga, hi languta timhaka ta COVID hi ndlela yaleyo? Hi vula ku rixaka hinkwaro a ri khomaneni ku lwiwa against vanhu lava lavaka ku yima va yimela against vulawu bya South Africa or constitution ya tiko. Vabohiwa hinkwavo mi ta va mi swi vonile va koho vatsongo swinene lava nga zama kambe vo tala va vo va yi rejectile mobilization ya ku veni va participate ka mhaka leyi ene hi la ku va khensa swinene ku va tikhomile va tlhela va lava ku veni va comply ni constitution ya tiko. So hi expecta ku ni vaakatiko hinkwavo va South Africa leswi va nga swi endla swi tsakisa ngopfu swinene tindhawini hinkwato ta Joni ta Giyani ta Kamalamulele tindhawu to tala ta Afrika-Dzonga va kombisile ku a va yimisani na swona swa ku tshove nawu, so hi ri a va emahlweni va defender constitution ya tiko. Holobye khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Okay. Inkomo i holobye Ronald Lamola lava hi bula na vona vayingiseri munghana lona FM. A hi kuthi hi le ka 015-297-1855 hi khome timhaka letimbirhi leti ti langutanaka na timhaka ta ku va vanhu va sawutisiwa ngopfungopfu lava nga khotweni ku nga na matitwelo ya ku hambanahambana hi swoswoleswo na timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta ku hundziseriwa mahlweni kumbe swibumabumelo swa ku hundziseriwa mahlweni ka nhlawulo wa mfumo ya miganga ku ya hi leswi hi xiviko lexi xi teke na xandla xa
muahlurinkulu Dikgang Moseneke khale ka ya indlela yele se uriyini le ka 0152971855 tirhisana mathebela dprsabc.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle kandisa rito 0712659860 Danis xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula 0152971855 Vayingireri nhlekani mi amukele ka Mungana lonene njani? epfukele mjani botwa mina Tikile. I can't Nalu dama ko angula ka ya kuva avotiwe. yes Kupet no wana ya kuva avotiwe katika mina aninya yo. Katika nawe pande ya kufanya kuvotiwa. Kwa sababu tulikuwa kuendege na sikweli na sasa asile sifambana na kuna ale sisi sakpa kukatika kwa kwa hivyo kulo kwa votini enjai. na mitwa kambe kuna swivangelo leswi nyikiweke ku ya hi swibumabumelo leswi tisiweke hi xandla i khale ka xandla xa mahlurinkulu Dikgang Moseneke xa ku matshamelo ya swilo ya endla leswaku lava a va fanele va gangisela tinhlawulo swi nga va veki ka xiyimo xa kahle na ku swi nga veka nxungeto ka vutomi bya vanhu loko ha lwisana na ntungulo wa COVID-19 But yele haitwa mara haiku kahle nawo wako sesingene kuendeke matikweni kuthatha loko nosina ukini engari like ikumeka like ina afterwenza ina ikumeka na ina ngama process ikumeka sina ku isakseni lesingene kuendeke nje safana loko thama na tona leso ekuthetha siyahela kwini ya kwini na wona ntungulo ko nambi sesibari kuna sawutisi mara sawutisi lo ngila ka wayitisi ya athala na woko ifane sawutisi helela kwini kuve lexi xi ndlaku kun'we sweswi mi tlhaveka mi ku a hi voteni i mhaka yi mhaka ku hi ta kota ku hi vota ka tipati leti hi nga ta tivoku leti ta hi pfuna nkarhi wun'wanyana hi lava sweswo ntsena hi na nchumu a ni mi twisisi mi vula ku yini hi marito man'wana mi byela ku leti ti nga le ku mi korhokeleni sweswi mi karhele hi toho kumbe mi la ku ndla yini ni lava ku tiva lexi xi mi susumetaka ku teka kahle mi veke kahle na kokwana mi basisile leti ti nga le ku hi korhokeleni tipati se hi karhele hi tona kahle kahle cause like kunini a ku hava na xin'we xi endliwaka swin'wana na swin'wana swi pfalekile ka nghena un'wanyana sweswi a vula ku fana na le switandini va sungula ku yisa ti-gradara loko ku ri na nkosi mapati ma le switandini ma hlakane ngopfu ebokani un'wana switandini ta fika mi swi vona ku mapati ma le switandini ma hlakarini ku na switandi swin'wana eka so a nkosini a swi kombi ku nga famba na mbe president loko o after a swi vona hexe a ku na lexi xi nge le ku endlekeni kambe i ncini xi simelaka vaaki va ndhawu yaleyo ku yimela timhaka ta voho hi ku a ni ngo va na mukhanselara loyi na ye a ta yimela timhaka toleto a va byela ku xiyimo hi lexi swi fambisa leswi i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene hi mi amukerile a ka ha ri na munhu la a hi mi tweneni 0152971855 mi nga tirhisa na mathebula dprsabc.co.za kumbe mi tirhisa at Afrika Munghana sweswo swi endla leswaku hi kota ku va hi twa n'wangulo wa n'we ka mhaka leyi hi bulaka hi yona ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta ku na matitwelo ya ku hambana loko swi ta ka timhaka ta swiringanyeto kumbe swibumabumelo leswi tisiweke hi xandla xa muahlurinkulu lava va nga le ku wiseni va nga kombisa timhaka ta ku a swi ta va swi hetelela swi langutiwe hi timhaka ta nsawutiso hi ndlela yoleyo a hi kotu mingisero me hi le ka 0152971855 mingisero me hi ta twa ku n'wangulo wa we ri yini un'wana rhumele tweet la u ri se ve ri yini na vachayeri va swo famba swa mani na mani ve ri yini hi vatirhi va le mavhengeleni kumbe a va sungula hi vatirhela mfumo lavo loloha swonghasike i miyelana mavasa la tisaka tlhelo rorolero a hi kotu mingisero me ku u ri yini nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene hi mi amukerile njhani hi pfukele mjani bot na pfukile a khensa a hi lava ku nghena ka leyi ya ku hundzisela emahlweni ka timhaka leta nhlawulo yes
timhaka leti ta nhlawulo ku va ti hundziseriwa emahlweni i ntiyiso leswaku ku na vuvabyi bya corona, kambe ku na mhaka ya leswaku loko vanhu va nga kumi vukorhokeri va ta tlhela va hangalasa vuvabyi loko va kha va strike. Se leswi swi vulaka leswaku leswi ku va ku tumbela hi gungu ku ri loko ya ka ti-election ku ta hangalaka vuvabyi. Loko va karhi va ya ka ti-election va famba hi nawu, a va fani na loko va kha va strike lava nga ta va hlanganile va ri tshungu va nga ambalanga na ti-mask ku nga ri na ti-sanitize lava nga ta va ri kona. Na khana swi twa leswaku hayi hi ri yini ti-party to karhi a ti le ku tirheni, kambe ku ya hi mina machangana veri mavala ya mangwe mavala man'we, hambi wo cinca loyi u nghenisa loyi va fana hinkwavo vanhu lava. A ku na loyi a nga ta endla leswi swinene swi fana ya loyi wa ntsumi ya ku vonakala, ni vona nga ku i le ku endleni ka leswi swinene mara ku ha nchumu xi nga ku endlekeni. I ku va vanhu hi tiyimela hi endla leswi swi nga swinene minkarhi hinkwayo. Nemetweli papa ni khenseli swinene. A khensa swinene Vayingireri wa Munghana Lonene FM yingisela nongonoko wa Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM. Un'wana Vayingireri hilo inhleka. Aye. Minjani buto mina? Aye. Mfuki. Eba to minjani buto? Mona tlhela ya ntsema. Okay. Mana ta vulavula ka le ya uniseri wa mahlweni ka mhlawulo ya muganga. Yes. Mina ni ku hayi mani swilo swa faneke va swi endla swi kota ku swi hindza hi kota ku vona swin'wana. Va yimela next year. What is corona yi nga heli? A wu nyika xikombiso what is yi nga heli? Hi vula 8 loko yi ta yi te njhe na lewa. Swi vula ku ri va tshama va karhi va tlurisa lembe na lembe. Na mate. Hi ku loko hi langutini bo varhangeri va ha ri busy va ha ri ku fambeni va hlangana na vanhu ni vele ku campaigning hi Tsotsi. So hina a hi ku swi nga swi ri njhani swilo leswi swi hindza hi kota ku vona swin'wana ku ri amahlweni hi yisa ku yini. Me ri va campaigner hi Xitsotsi. Va loko leswi va swi ndzaku phela u campaigner hi Tsotsi. Se loko ku mele ku campaign okay a vurile ku yinga n'witsema Vayingireri wa mina 015-297-1855 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za nongonoko Afrika wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. A hi kotu Vayingireri wa mina khalanga ku hundzeriwa ka nhlawulo emahlweni i mhaka ya kahle ku fanele ku rhanga ku tlhaveriwa vabohiwa emahlweni i mhaka ya kahle ku fanele ku rhanga ku tlhaveriwa vabohiwa. Hayi kona swilo leswi nga tsariwa laha a swi vulavuli opa mani. Ringutani ku khwatihata kahle ku ta kota ku vulavula hi ndlela yaleyo. Muhaxi kasi nsawutiso lowu i wa vatirhela mfumo hi ku ongeti ku rhangisiwa vona hina vambuyangwani hi kaleriwa malembe ni nga dlawi a no vutisa. I makwena mavunda la ta ku na tlhelo roro leri ka vula van'wani va hetelela va fika ka miehleketo yaleyo ya ku ongeti mhaka leyi va yi langute ngopfu ka vatirhela mfumo we ri yini lavan'wani ku langutiwa malembe loko nga ri mutirhela mfumo u ta langutiwa hala ka lembe. A hi ku tumikisiro wa mina 015-297-1855 minjhani butpeta a ni voni xihoxo ku va va sawutisa vabohiwa ku sungula matshan'wini a ku sungula matshan'wini ya mani na mani vanhu lavaya va tlhogomeriwa hi vanhu lava va nga na mindyangu ya vona no hanya na hina hi minkarhi hinkwayo kambe ke a va nyikiwi leyo huma a China before yi fika ka hina. Chamas Bukhari la ta ku no tlhela rin'wana hi ndlela leyi mana amukela un'wana Vayingireri la hi twa inhlakani mi amukerile ka Munghana Lonene. Aye bothela mpukile. Pfukile minjhani bothi? Hayi pfukile man. A khensa. Mina mathosi khululeko ne. Inkomo mathosi. Mas a ni twa nga ri government ya hina yi sungula mhaka leya ntlhavelo ndlela ya kahle. Mara loko se kha swi ya mahlweni u nga ri se va hi lahla muhaxi. A ni voni Swibochwa muhaxi a swi nge pfuki swi endla ku ikhonomi ya hina yi kota ku ya mahlweni. Mara vanhu lava nga a handle vo fana na ti-taxi driver vanhu lava tirhaka lomu na tixopeni
hi vona lava muhaxi a to government a fanele yi compromise ku no ku rhangiwa hi vona tano ku va tsutsuma va tlhavela Swibochwa va swi vona. Kambe ani holobye va nyika swivangelo swa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku tlhaveriwa va bohiwa? Hina van'wana hi tirhaka lomu a handle ke muhaxi hi khandziya a taxi masiku hinkwawo mabazi masiku hinkwawo muhaxi hi tale ka taxi and then hi ta mintirhweni masiku hinkwawo. Why muhaxi va nga compromise ku ri no hi kota ku vona ku mhaka ya ikhonomi ya mahlweni mintirho ni ku lahlekeli muhaxi hi le ka laveli for tikhampani laha a khampani ya muhaxi ni vula so khampani ya vanhu va fika 300 something mara vanhu va ta ku ri a khampani every day hi 20 ntsena masiku hinkwawo muhaxi. Why va nga voni ku government yi kota ku yi pfula ikhonomi yi pfula ku ri mintirho yi kota ku vanhu va tholiwa muhaxi naswona ku sweswi muhaxi ku ri ku tikeni swinene vi na mhaka looting last week na last week vanhu va lahlekeriwe hi mintirho mara government ya hina yi compromise vanhu lava va nga ku batitini a jele lero yi tekela Swibochwa a nhlokweni ku tlula hina muhaxi nga handle hi nga basa. Yi tekela na vatirhi va yona lava va tirhaka na Swibochwa ani swi tirha na a ni ri rhandzi rito rero va tirhaka na vabohiwa ni vabohiwa na va tirha va antivi loko muhaxi n'wina sweswo malavulaka na n'wina leswaku a mi swi tlhavela muhaxi mi le ka department ya communication so why muhaxi va nga endli plan government ku ri no a hi tlhaveleni vanhu lava va endlaku ikhonomi yi kota ku rhana yi ya amahlweni tani vanhu lava va nga pfaleliwa a ndhawu yin'we muhaxi va nga yo tshama va nga jikajiki hina muhaxi masiku hinkwawo loko ni xa nampundzu ni ya a taxi rank ni nghena entirhweni ni suka na nghena a mall mara vona swi fana ku tlhavela vanhu lava muhaxi va nga ka jurisdiction ya ndhawu ya one a va heli vanhu valavo se maswona muhaxi a ni ngo loko va nga yi helo hi vo va va ri hansi ka nxungeto wukulu buti wa mina ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku loko muhaxi vanhu lava tirhaka tixopeni vo Shoprite vo Pep vo Pick n Pay i vanhu lava muhaxi hi vulavulaka ku vutomi bya vona byi le ka high risk swinene. swa twisiseka kambe a ni ngo hi nge tlhaveriwi xikan'we hinkwenu ku fanele leswo ni vulaka swona ku muhaxi vanhu lava vo tirhaka lomu matixopeni i vanhu lava muhaxi government a yi fa yi compromise ku rhangiwa hi vona before ya hi landa vanhu lava nga pfaleliwa a ndhawu yin'we muhaxi ma swi vona lerako hi marito man'wana swivangelo leswi nyikiweke holobye n'wami yimi na swona na ka twanana a ni na swona muhaxi ni metweni boto wa mina okay swona muhaxi kheseli boto wa mina nkululeko tena yin'wana mhaka laha a hi tweni n'wana mingiseri loyi hleka Khalanga. Aye papa. Njani Khalanga? Efokele mjani papa? Okay. I can. Yeah man. La ku phawula nyana kwala ka leswaku korokeri ma. Ku phawula a hi ku a hi leswi swa ku cinca nkuzi yi va havi. Hayi khona. Leswi yini? Oh, okay. I ta ikumela ka rona ka sasile ta merini mwe. Mina lanwani ni vona ku ka ha to vana challenge ku government ya ta vana conflict ikulu ku bango. Based on one issue, loko ka campaigniwa the current president, ntiva zeva meshina aka manifesto wa vona, baka loko baka va campaigna, ivi va ku ri na no, down, outsource, phambeni in-source, what is this? So I kukumbishani all sectors titanchicha kuri na vanhu va kota ku mfumo yi kota ku inaniwa yi kota ku implementiwa so lexi ni xi vonaku mina no vona ku ri na loko kumbexani tanihi loko munghana lowunene a ri rito ka rixaka a ni ta ku mi approacha ti-political party leti hinkwato letiwa one by one ku ri na why mi nga discuss one issue tendera ti hela a parliament mina swi vona ku ri na hi laha hi nga ta ku hi tshika swilo swo tala hi fanele hi ya ka rimintsu ra ku service yi nga vi kona a hi mhaka yo chauki inani i cancelala a nga inani swilo leswiwani a ni vo swi outsource va endla tithendara laha ku nga na thendara xo sungula ku na corruption xa vumbirhi a ku na service hikuva ta ku we have privated hi niki ntirho lowu aka mthendara
va ri mfumo se va fuma yini hi ku va niki muthendara hi yena mfumo va nga xisi rixaka e vulavuleni swilo swi koxometa thendara whatever government hambi nga cinca mani nenza mani liya is the instrument of looting, is the instrument of kambe sweswiwani hi le ka malembe mangani se hi ri laha ka mfumo lowa hina hi kongoma ka 30 exactly hikokwalaho ka yini loko ku ri ku i xiphiqo swi nga ololoxiwi kumbe swi nga voniwi ku hale mina ni nga fika ankwameni khalanga ni ta ku Baloyi or Maluleke yena endla ku service yi nga fiki malo ni fika nkwameni ana ha vulavuli bazo so ile a mi twisisi mi vula yini kwala papa hello ya ha nona yata kwani va twisisi kove ku kuthu hey van okay keseri swinene papa mina hambi swi ri tani a hi tweni ni un'wana vayingiseri laha hi twa ku yi angula ku inhlekani ehlekani minjhani hi pfukile minjhani boto mina hi pfukile no la ku tsemakanyanyana na le ka mhaka leyi na mina inkomba a ni lava ku sungula hi le ya ntlhavelo yes ku ri loko hi kha hi yingisela un'wangulu lowuwani swin'wana hi nga swi mikisi ma vona ndhawu yin'wana na yin'wana yi na varhangeli va yona so ka ndhawu ya makhotso ku na lava yi rhangelaka loko ko ka ku nga vaccinatiwi ka sayiti ra makhotso ku na lava nga ta roxiwa vutihlamuleri ka sayiti ra maphorisa loko va nga vaccinatiwi ku na lava nga ta roxiwa vutihlamuleri leswi komba ku ri na le ka community loko vanhu va vona process yi nga ri ku fambeni hi ndlela leyi va yi laviseke xiswona ku na lava roxiwaka vutihlamuleri leswi vula ku ri ka nkarhi wa sweswiwani loyi a nga na vutihlamuleri bya makhotso ku va a teke xiboho xa ku lava nga khotsiwa a va vaccinatiwi i vutihlamuleri bya yena na department ya yena loko a sayina leswa swa ntwanano wa yena na muthori ku i ta va a fikelele mintirho ya yena swi katsiwa na sweswo leswi vula ku ri yena u tirhela sate ka ku ri ro hatarisiwa mahungwini ma ku ri ku na vanhu lava nga tikhoma ka department ya yena department ya vanhu lava nga tikhomangi kahle mara a ro hatsarisiwa mahungwini hi ku a va se tlhaveriwa vatirhi va le mavhengeleni a va se tlhaveriwa vatirhi va le swibazanini mara varhangeli va sayiti ra mathekisi va ku hi vo fikile mbalulo ku va yimela ka sayiti ra transport va kwihi va Santaco va kwihi hi vona lava fanele va yimela sweswo ku ri sweswiwani ka ndzawulo ya mina a ku tlhaveliwi loko va hamelini lava makhotso a va ti vulavuleri va tlhaveliwa vanhu va vona vanhu va vona mi vula na va bohiwa ni vula na va bohiwa a ni tlhela ku na lava nga ku tirheni va tirhela ku xikombiso ku na maphorisa yes and then ku na lava nga ti-prison ward lava va tirhanaka na vona ndzeni na vona va va phamela swakudya na ti-activities leti va ti endlaka kwale ndzeni hi nga ti tiviki leswi vula ku ri ka migingiriko ya siku va khumbana na vona na swin'wana na swin'wana leswi vula ku ri loko vo ka va nga tlhaveliwi vanhu lava nga le ndzeni ivi ku tlhaveliwa ti-prison ward swa endleka loyi a nga prison ward a tirhisa taxi ku ya entirhweni a khumbana na van'wana a tlhela corona leyi ivi yena va n'wi tshungula loko a tlhelela ya ku nkumeni corona leyi leswi vula ku ri va fanele hi balasa masayiti ivi ni kombela ku tsemakanya ya ti-campaign mara nkarhi ya mahungwini boto mina okay hayi khenseli swinene boto mina khenseli swinene a hi kumeni mahungu ya misava na mhaka muni Sandra Ntuli Sandra Ntuli khenseli na mahungu ya misava ya awara yan'we ka vula man'wani mahungu ya tata sweswi awara ya mbirhi tlhoko mhaka ta kona awara ya fukubeni awara yan'we loko mene umaso ku nghena DJ Meta ku dzumba ra mina
Okay, ayi kuthi ngisirome ku angula kwini le ka 0152971855 tirhisa machavela dp@sabc.co.za timhaka hi leti na tin'wana leti kumbexana mi nga va ku mi ri na tona ku na mhaka yin'wana kumbexana na yona ni nga lavaka ku ni le ku voneni swithombe ka Facebook minkarhi ya ku tala ka vayingiseri lava va kombaka timhaka ta vanhu lava nge ri ku onheni ka timboni leti vekiwaka hi masipala ngopfungopfu ka masipala wa Collins Chavani ya vele ku onheni va tsema timboni leti ya va teka tintambu va ndla yini sweswo i khale timboni ti ka ti vekiwa lomu sitarateni ti nga onhiwi hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo wa ku vanhu va twa nga ri xiliso xin'wana na xin'wana lexi mfumo wu xi vekaka xi ri vukorhokeri bya hina byi tako n'wumoteka hileswaku i mani a nga endli ku yini laha ku na un'wana a nga endli ku swin'wana loko ku ri ku hi lava swikirepe va amukelaku a ku nduxa n'wanchumu hi voho hi ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku va na munhu loyi a lavaka ku xava swilo leswi nga vekiwa hi mfumo ku nga ri khale munhu ta lava ku xava tiroboto mirini timboni le ta ku lawula timhaka ta nkhuluko wa movha ku nga ri khale ku ta na munhu a nga ta lava ku xava sweswiya se swi ta hamba swi tsemeleriwa hi swo swi vulaka swo wa kona no now emamkereri ka mugana mina FM hleka Dr. Njani fokele mjani boto mina fokele Dr. ni vulavula na Gilbert ni le ka bofu but Gilbert khale nga vulavula Dr. merini we yingisele Dr. ni langela ka timhaka ti hinga ka tona namuntlha yo sungula na tawula leyi ya vaccinate ka vanhu ka vatirhela mfumo in general kumbe leyi nga na holobye wa hina teka na Ronald Lamola no va na xikondzelanyana ka hina vayingiseri ku karhi wun'wana swilo leswiwani a hi veri na ku swi twisisa mina mi mana leswi holobye va nga swi teka ne hi ndlela leyiwani a hi veri na ku twisisa ku swin'wana na swin'wana swi fanekele swi famba hi swigavagava hi xichangani hi ti-channel ta kona lero a ni xigava xo sungula xi vi kona hi xi amukela xa vanhu lavakulukumba 60 and above sweswiwani i xiyenge xa ku ta va tirhela mfumo number 1 a hi nga yi langusi as vatirhela mfumo express a hi langusi loko va tirhela mfumo hi vulavula hi papa va mindyangu va mhani va mindyangu loko vulavula hi ku na private hi vulavula hi ku na swifambo na hina hi ma taxi driver na hina vanhu ku ze ku va na taxi driver because ya ku tirhela mfumo ku na vanhu vo tirha timayoni because of tirhela mfumo vanhu va le gensisa ku nge vi na industrial line ya private leyi nga hanyaka handle ka mutirhela mfumo ku na xiyenge xo karhi ka vatirhela mfumo a ni mi twisisi loko mi ku nge vi na industry hi ku yo karhi hi ku a hi vatirhela xikombiso a hi vatirhela mfumo hinkwavo va nga na timovha se loko ku ri ku a hi vatirhela mfumo hinkwavo va nga na timovha swi vula ku va lava tithekisi ku va ta kota ku ya mintirhweni a hi vatirhela loko va lava tithekisi swi vula ku va fanele va kuma ku tithekisi leti ti chayeriwa hi vanhu lava nga ri ku na xitsongwatsongwana a hi vatirhela mfumo hinkwavo va nga na swirhapa na yini va nga tibyalela swakudya va xava mavhengeleni se loko ku ri ku va xava mavhengeleni va fanele va kuma mavhengeleni vatirhi lava na va hlayisekile ma vo mhaka ko Dr. mi teka kahle ngopfu kwalaho hikokwalaho ni ta kokwalaho mi khensa mi kha hi fambisana mina na n'wina leswi ni hleketaka ku hlamusela swona hi leswiwani ni kombisa ku for example ni le ka xikombiso vulavula hi le mayini a ni mina n'wi ha swi tiva ku kota ka mayini ku kota ku mayini va ku emayini lowu ya wa hanya ku le ka gofu u fanele u rhanga wa rejistariwa ka department liya yi nga busy timhaka ta timayini leswi vulaka ku ni la ku kombisa ku loko va tirhela mfumo na vona hi ke hi swigava swa vona va rhangi president va langutise okay hi ku swiyenge leswi nga kona swi nga laha hansi laha swi ta kota ku hanya i ri lava fanele va swi langusa va kota ku va rhanga ku va vaccinate hi vulavula hi vanhu lava fanele va vaccinate vanhu va nga vatirhi va rihanyo a hi vulavule mintiyisi loko vatirhi lava va rihanyo a va vona va veka namba tila sweswo a hi vulavuleni leswi nga le ku endlekeni buti wa mina vatirhela va lava va vaccinate-we khale i ntiyisi sweswo ku rhangiwe hi vona kusuka na mhaka ni a hi fike na wona kusuka la ku sunguleni hi khomanisaka kahle mi ta yi vona ku yi khomaniseni mithu mi nga jiki kule phela nkarhi hi nga hava mi nga jiki kule okay it's fine but because it can phaka na yena xi nga kombisa ku a ni hi swigavagava leswi a hi twisiseni hi tshika tipolitiki na yinene ku swona ku ya hi ntiko va pfumeleri ku swona ku ya vatirhela mfumo a hi pfumeleni vatirhela mfumo va tlhaveriwa loko volume ya vaccine ya kha yi tala a tikweni ra hina hi ku ya leswi mfumo nga kongomana na swona
a hi pfumeli ku n'wana na n'wana u ta deni a vaccinate swi teka swi nga olovi hi siku rin'we ku tiko hinkwaro 40 million wa vanhu a va vaccinatiwa hi siku rin'we kahle ka swona hi ntiyiso i ku munhu un'wana na un'wana u fanele a ku heteleni a hetelela a vaccinatiwile kambe a hi swi amukeleni ku swi to hambana hi nge koti ku vaccinate hi siku rin'we swi tava swi straight ku hayi impossible mara switsongo swi hatlisela vabohiwa swi tlula vatirhi va le vhengeleni hi switsongo swi hatlisela vabohiwa swi tlula vatirhi va le swibazanini hi switsongo swi hatlisela vabohiwa swi tshika vatirhi va le bangi hi swo mbula ku swona no but ni vuli swona ntisi lowu helele kolowo ko va ku a ni masitwa hi ku nyikela 1994 hi te munhu un'wana na un'wana i na timalunghelo na swi vabohiwa va ri kwale khoti a ri va na nandzu mara a hi swi tiveni na vona va na mfanelo ya ku hanya leswi la hi ku na vona va ri vabohiwa ku na vanhu lava tirhaka hi vona masiku hinkwawo ku fana na vatirhi va lava le vhengeleni na yini na yini va tirhaka hi vanhu masiku se vanhu va lava tirhaka hi vona va nga va tirhela mfumo va nga maphorisa na yini na yini i vatswari va vanhu na vona va fanekele na vona va nge swi koti ku vaccinate wa vona ntsena i va tshikela vabyi because lava va tirha hi vona masiku hinkwawo handle ka loko se va teka xiboho munhu nyika xikombiso hi kusuka namuntlha hi ku lava i va vadyuhini kusuka namuntlha lava va nga le khoteni hikwalaho a va na mfanelo ya rihanyo a hi va tshikini va nga tlhogomeli yes hi nga fikela ka loko a hi va tshikini va ka sayitini mara hi ku nawu wa tikomeleli hi ku vanhu lavaya va na mfanelo ya ku hanya na vona ivi ya hetelela boycott na ku teka leyi ya ku why election yi khixeliwe amahlweni mina eke hayi mina munhu vula ku nkarhi wun'wanyana swi ta vayingiseri hi le gunguleni ku ye tikhanselara na yini na yini leri ku va vonelo ra mina boycott mina ku na swiyenge swin'wana kumbexana ti-post tin'wana laha a tikweni ti nga fika ti va kona since 1994 ni nga wu voni nkoka wa tona ntwa yi kha hi va vanhu va ta ku yini kasi va khanselara va endla yini kasi va ku vulavula ntiyiso loko ho vutisa tikhanselara a ti xiki timbirhi tinharhu leti nga fika ti tirha ntirho wa ku mu vona ku loko tirhi wa mukhanselara u faneke a rhanga a sala ndzhaku hi vanhu kasi why a faneke a sala ndzhaku hi vanhu ku ve hi ya a fane a sala vanhu ndzhaku va ku ya tirha ku endla yini a ni tiva mukhanselara boycott a ku ri ku langusa ku ka guvu patu ri cilecini a kota ku endlela swi fanele hayi vona ya faneke ze yima hi milenge rasa hi a hi swona vona mukhanselara ni twisaka a va endle ku swi olova ku swi kota ku va ku ri na munhu a swi tlhogomelaka handle ka loko ho fika mina hi vuvela ku na vayingiseri ku swi komba ku post ya ku khanselara kahle yi hava koko ya hava ntirho yo dyela mali mahala ka futhi amen podcast loko a lo swi twa ku mi ta kwalala tani nga pfumelaka me ri posa ya ku khanselara yi pfuni nchumu ni khesini vuto wa mina ya ku le ku tikeni laha ndlela 015 na ku tlanga voice note ya wehe kambe endzhaku wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na khalanga pet mathebula ai go to mingisero me 015 un'wana mingisero lo nhlekani nala xihumi mo fika hi ku khohlola swi yo yini i ku tonga okay a ni le vakoroko ni n'wana swi tiva mina n'wina endlile swa vukoroko a swi ndlisa ku yini leswo phameriwa swakudya i disiwa a hi vuli genge leyo ka yi nga disiwangi vakorokeni no hi vulavula hi leswiwani loko mi kha mi twa mi vulavula hi nhlawulo tibuku ti ri nawu ri yini xa vumbirhi ku na leswi va yile mfumo wa vanhu va ku government of the people by the people ku ya ta vumbiwa leri hi nga ri jekajekisana na rona mi vulavula ku hi rona minkarhi hinkwayo va ri ra tiko ri nga khoma tiko ntiwo n'wana wa vulavula hi ku n'wana n'wana i na mpfumelelo wa ku hanya a hi mpfumelelo i mfanelo yo hanya hi ku ya hi section 11 ya bill of right ku ya vulavuriwa hi timhaka ta vaccine leyi nga ku veri ya hlawula yi rhanga hi lovo karhi se loko swi teka sweswo hi tlhelela kwale ka ku hlamusela ku xihlawuhlawu i ncini xihlawuhlawu xi herile na loko hi ta katsana leswi ni nga mi byela swa section 11 ya right to life hi ta na mhaka ya ku loko ku ri ku va Bloem mi vulavula na vokwala na ku luma bati holomisa ni mi yingiseri swinene ti-interview ta vakulukumba lavambirhi ti-intracsa ngopfu se ani tikhanselara letiwani hi twa ti fanele ti ya ka vanhu hayi peluka na phete a ya ka khanselara mi nga rivali n'wina a mi endla Xitsonga le ka thomo mi dyondzisile swivana ku na leswi va nge ti-inverted commas loko i nga tshama i twandzana yi ku kuma kahle
wa ta yimela job description ni twe vulavula job description ya minister Lamola kwalana ka swin'wana swa kona ku nga ku vaccinate vanhu lava kumeka va ri late toxin va nga va bohiwa ene nga vuli hi ri tirhisa rito ra nti va swi va ra pet karanga ala ngopfu hi Xitsonga ku hi vula mavito yo ka ya nga khomekangi kahle ku xibocho ka swilo leswiya swa ku hi ku xibocho phela va tele ngopfu vana va nga khoma munhu a no huma makeni va nga nhangi nchumu ngo lo tsandzeka ku pfula nomo va titengela hi mhaka va pfumala no va yimelela lavo bapongo ku ya kambe loko va tsandzeka ku vulavula va inxaxamelo waluwa i va bohiwa se loko va tsandzeka ku vulavula a no kombela ku lela ra xibocho hi ri susanyana se swilo swi katsakatsani matako hi fikise ku yini la xivutiso xa ngani xi rivali minkarhi hinkwana loko ni tshamile ku za hi fika laha hi tsandzeke ku tiva ku loko munhu va ku hava xele matimba hi leswi swi vitanaka mandate ni nge pfumeli sivara la ka bungeni ka xitaci va ku na mukhanselara monika a ni fuma ni nga n'wi hlawulangi hi fanele ti tsuma tibukwini na swipedi ya hi apula hi twa ku IEC yi byela hini tala IEC phete peluka na mani a va byeli ku famba ni ku hlawuleni yisa ku hlawuleni i vurini na yena kulukumba lowa Moseneke a ku is not binding ani mi lo n'wi nyika mali hikuva n'we mi swi ngo ku ba ngwenya hi sava a hi swona hikuva tikhomixini ta n'wina swi va ra phete loko no mi byela ntiyiso hinkwato leti mi nga tiyisa tiyisi helo se i vurile ka ti-recommendations because it's not approval hi recommendations ku mi nga ya na le ka lembe leri taka mi nga ya ku hina ku mi hlawula kambe mi fanele hi twisisa leswi a ni nga swi koti ku ya ka munhu a wu nga swi koti ku sola munhu a wu nga swi koti ku vitaniwa mitimini wa ani loko mitingi lowu vitaniwaka hi khanselara hi wo wu nga mampeni lexi xa kona hi lexi ku hetelela a hi tekeni tivhoti ta hina hi tlhela ku rila nkosi ka wu nga heli nkosi sivara loko va ku peliwa ka mthombeni i loveli hi 2021 hi August lembe leri ta ku hluvula nsati wa phete loko ku love phete hi nga tshami hi ri mikosi ni nga heti ku vhota a ve ri i xihundla mi fami hi chukuchela hi vapeluka sweswi nga ku ngheneni ka ti-election ta ku ni famba ni ri ndzexe mara mi le ku riveni sivara se vo khanvasa chukuchelani mi tlhela ku rila hi ku phati yo karhi tele phati leyi mi vulavula ku yo minkarhi hinkwayo mi rila yo mu yi vhotela ene loko la ta mi byela phati leyi a ni ku sava va ku la ni ri kotolo yo karhi hi xava mina n'we xihundleni va ku midendeke vakhegula lava n'wana va ri kwala mudende i wa peluka i wa phete i wa mogeni i wa swibalu swa tiko hi hava midende wa phati yo karhi vanhu va fanele na n'wina nkarhi wa n'wina wo navetisa wu fike makumu ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ayiko 100 ayiko mi nga hijeki mi navetisi kambe mhaka hi yeleyo ku ka vula loko ku ri na leswi mi nga vonaka swi cinca kumbe mi lava ku swi cinca kumbe mi lava hi yo mhaka va ku munhu un'wana na un'wana na mfanelo ya ku nghenelela ka timhaka ta nhlawulo ku endla leswaku a ta kota ku va na rito mi leswi ni yimaka na swona i ku loko i nga vhoti i nga hi byeli nchumu kambe loko i vhota vulavula phete mina timhaka ta ku tlhaveliwa ka vabohiwa ni vona swi ri kahle swinene na swi twisisa ku va tshama ndhawu yin'we mara ku na maphorisa lama nghenaka ma pfa ma hlangana na vo kwala i vanhu lava endlaku va nga na mindyangu va pfa ku va huma va ya kaya va tlhela va vuya va tlhela va khoma vabohiwa van'wana hi lero va fambafamba hinkwako lomu va tshama va ri busy loko vo kuma corona kwaleniya loko vo va chela mubohiwa lowun'wanya i ta chela hinkwavo laha a tshamaka na vo kwala hikuva a jelaka na social distance so ni vona swi ri na nkoka ku ri va tlhaveriwa na vona na swi twisisa ku va dyohini mara a ni vutomi bya vona bya ha ri na nkoka loko a swi nga ri na nkoka loko va dyohini a fanele va vheti va dlawa vanhu ka xigwevo xa ntambo se ku vutomi bya vona byi na nkoka va fanele va riha leswi va nga swi dyoha then va tlhela va humela handle se ni vona swi ri na nkoka ku ri va sawutisiwa inkomu ni mi twisisa swaveni i ntiyiso swi na nkoka ku hi swi tekela nhlokweni mhaka yoleyo ngopfungopfu loko hi twisisa ku vana va nga khomiwi ku na vanhu va ya ku va pfuxela ku na vanhu va ma swi twisisa leswi ni vulaka so se i nga swi teka wehe hi ku i n'wi languta hi tihlo leri ku i xigevenga un'wana i n'wi languta hi tihlo leri ku i n'wana mhani ma yiwa mhaka ku se ya i manitwa lowu yingiseri i nhlekani aye botate mjana ku pfuka boto wa mina ni khensile loko mi ni bele riqingho mani hi pfukile a khensa swinene n'wina ke
ina hi hlayisekile fona ni ri n'wana wa vakhomiwa ni mi yingisela ni ri khotsweni. Oh, se mi la ku matsaka ku mi la ku sawutisiwa. Hayi ku sawutisiweni matolo kokwala hi nga kona. Oh, a mi le ku bile John. Makhado correctional service. Oh, okay, le abo swi simeka ximfumo kambe hinkwako ku kha ku endliwa swin'wana. So se mi ri yini a la ta comment ka yona yo ya le ya ku vaccinatiwa leyi. Yes. Vanhu a va swi teki hi moya wa kahle. Yes, hi swona hi vonaka hi ri vakhomiwa just because I'm an offender na mina mukhomiwa la ni nga kona. Vanhu a va swi teki hi moya wa kahle. Yes, ni nge yimeleli vakhomiwa hina milambu yo yi nga heta la hi nga kona. Mara sweswi hi vulavula hi rihanyo ra vanhu lawani. Hi vulavula hi rihanyo ra maphorisa lawa ku nga wona va nga ku lunghiseni ka tiko le handle. Leswi vula ku ri loko hina hi nga vaccinatiwi na vona va nga tlhela va infectiwa hi vuvabyi byo va huma va ri na mavabyi ivi va lova. Swi va ku vugevenga loko se byi ya byi tlakuka ta karhi ku xota valawuri va mfumo ku nga maphorisa. So va nga swi teki hi mbilu ya ku vava. A ni ngo swi famba hi minkarhi ku sungule va le rihanyweni va department ya rihanyo va tlhaviwa ku ta sweswiwani ku ta va xiphorisa. A ni ngo ku rhangiwa hi lomu ku nga na nkoka tikweni. A hi nge vuli ku lomu kun'wana a ku na nkoka mara ku na tin'wana ta tindhawu ne ti fanele ti tekeriwa ngopfu nhlokweni ku fana na koho kwala hi nga kona. Se swi vula yini la? Swi vula ku tekeriwa ndhawu ku yi na nkoka ku nga ri ku lava va nga koho va na nkoka. Yes, hi swona hinkwenu ku hava munhu loyi a nga ri ku na nkoka. Yes, ku hava munhu loyi a nga ri ku na nkoka. Mina ni ngo vula ku ri vanhu a va swi teki hi moya kahle hikwalaho ka ku ri mfumo nge swi koti ku ri hi nkarhi wun'we wu kota ku tsutsuma hinkwako wu vaccinate vanhu lavawani. Mara sweswi va nga sungula va nga vaccinate kona kwalamu makhotsweni. A ni ngo swi ta ya mahlweni va nga vaccinate na ti-taxi driver swiya va ya va kha va vaccinate na lavatsongo ku fana na sweswiwani va kombisa ku ri a ku ngo vaccinate wa un'wana na un'wana. Mara no hlamala namuntlha loko ni twa minister wa makhotso Ronald Lamola a kombisa ku ri a ku vaccinate wa malembe man'wana na man'wana. Lomu ndzi nga tikhotsa va kombisa ku ri vana vanhu va ti-35 years and above. Oh, lava le hansi ka malembe ya lama va nga va nghenisi. Yes, a va zangi ku nga vulavuriwa hi vanhu valava. So mina nga vula ku ri vanhu a va swi teki hi moya kahle va swi twisisa kahle ku ri na vona vanhu valava nga ndeka makhotso i vanhu i van'wani va mindyangu ya van'wani va nga hanyi. Yes, so hina cancer hi nga vula ku ha cancer so far and then leya sorry ku lehisa leya mihlawulo leyi hambothet ni vona nga a ku fanele ku yisiwa mahlweni i ku hlawuriwa. Hi ku swa fana va lava nga tshama henhla ka switulu sweswiyani i nga ku tirheriwa swikhwameni. Hi ku loko ku ve ku ri ni twe van'wana va kha va kombisa ya ku ri na switarata a swa ha khurheriwi i ntiyiso switarata swa ha khurheriwi. Mi swi vona njhani mi le khotsweni n'wina va le ku khuleni? Ni ri khotsweni. Mi swi vona njhani? A ni bebuleriwa nkhotsweni. Ni vula ku a ni n'wina mi fambini va sale va cinca mi nga ri kona. Botaveni khenseni swinene nkarhi wa kwena. Ni khensa swinene hlayisekani. Botaveni khotsweni mi le khotsweni va sale va cinca se va cincile vanhu lavaya heyi va khulela ku khulela mani. Botpet mina Sambo Steven la ka Nkomo. Mina a ni ta tsundzuxa IEC leswaku a yi fane yi nga pfumeli ku ti-elections ti hundziseriwa emahlweni ku vanhu va ta kota ku vhota ka ha ri sweswi va kota ku susa mfumo wa ANC lowu tsandzekaka ku hetisela vukorhokeri. Inkomo. Hi swi tweli van'wani va tena tlhelo rin'wana a hi tweneni loyi ku ye i ri yini la. Ka ha ri nhlekani Butpet Butkhalanga na muhumelerisi kona kwala tlhelo ka n'wina. Hawa mina hi ku ya mina ni vona loko va sindziselekela mahlweni ku ri mhaka kahle a ni voni xihoxo a ni voni swibihini ni vona swi ri kahle swinene hi vona ku famba hini hi ta swi vona loko karhi ka wu famba va swi sindziseli mahlweni swi swo hlekisa ku so a ni voni xihoxo ka sweswo mina. Butpet mi ri na kholi mhlongo ka xoho ka Robin ko kaya. Butpet me ni vona nga ku swi ni nkoka swinene ku ri vabohiwa va vaccinatiwa hikuva loko va ri laha ndzeni a va na choice ya ku ri va nga kota ku tshama va ri ku sanitizeni va hlamba mavoko va social distance va pimeriwile so ni vona nga ku va vaccinatiwa hi swona swa nkoka swinene. Inkomo mi ri na xikalavito la Joburg.
khensele xikalaviko to a Joburg ya ne ya a hi twineni loyi hi nga si fika amakumu na nongonoko wa hina enhlekani muhaxi na muhumelerisi mhaka yo va nhlawulo wu yiseriwa mahlweni a ni voni ku ri mhaka ya kahle xo sungula lava nga le kurileni ku va ta va nga kumangi nkarhi wa kahle wo va va gangisela vavhoti i mavandla lama nga khale ya ri karhi ya fuma wa ku fanekele ku rila va swi tiva ku already se va tiveka lava a va fanekele va va ri ku rileni a ku fanele ku ri mavandla lamantshwa yo fana na vandla lera nkulukumba Herman Mashaba se xin'wana xa vumbirhi i ku va loko ku ve nhlawulo wu yiseriwa emahlweni makhanselara lava nga koka nkarhi wa sweswi va fanele va tirha as the volunteers va nga holi ri tikhanselara mi tirha mi volunteera ya vanhu va swi rhandza ku vulavula vanhu va swi rhandza ku vulavula khensa swinene ku mi tisa min'wangulo ya n'wena loko ri ka humerisiwe tinyiko Morgan Xivambo ni khalanga Pat Mathebula nkarhi wa vona ya tihlowulela hembe ya mina yo basa ni wisela na yini na spring tie ay man ka no to spring tie ay spring tie hey Max yeah spring tie yeah ya mina ku campaign ikahle nongolokolo DJ ana after sako yeah ani kan bona video yin'wana ne yeah ya nkulukumba van'wana va tshame tlhelo ka van'wana va kha va vulavula va nga na va tivisa vaseketeri va vona ku hina hi korokera leswiwani yes na leswi ivi nkulukumba n'wana sungula ku visikala ivi a seka kakatsuku a famba va tshame swin'we se ivi vanhu va tsalatsala swilo swo tala mina lexi ni vitisaka yi te njhani video liya hi ku a yi n'wi veki ka xiyimo xa kahle hi ku nga ri van'wani va ri ku nga va ku ri va ku hayi nga ri swin'wana la khwirini nga ra swi nga ha ri kahle swi nga tshamisekanga tivhidiyo ta muxaka lowa mhani ni ta kombela ku hi nga ti hangalasi ka ku na tindhawu tin'wanyani ku va ku tindhawu to hungasa ne va ku byela kahle ku fana na le kerekeni liya va ku byela kahle va ku foni leyi nga na xa khamera leyi a yi ngheni hina hi tile la hi te ku hungaseni van'wana va ta mi busy la mi ta teka ti va ku ya DJ Matt ene hala ku hungasiwa ka kona a hi nakanaki hi ku hungaseni u ta tikuma se mi ndiyime hi nhloko ni dzime hi nhloko se u ni teka video so namuntlha tinsimu leti nga langiwa namuntlha hi vayingiseri Bootpad ne ti le kusuhi ngopfu na mbili ya ene vayingiseri va ta ku meti tinsimu leti ku ve hi Friday hi byela ku hi ba swiparapara hayi ti kahle ngopfu ti kahle ngopfu ni vona na leri okay yimani hi amukela mhaka mako mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.